بالصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Normalement, atika zany tokony resaka sujet hafa zay fa misy programme zay ataoko ana masjid Aisha isaka vita salat al-asr isanandro makasika tsiambaratelo ny doa anaty boky masina al-Qur'an. De maro zany namana miezaka hoe mangataka hoe mbaly fasa aminay koa maparitao koa ny zay fa vitanao aby io. De tsika somary manao attrapage kely niany ato mba afahantsika zany manenjika le mbo tsara ren'olo boko inshallah tsika mangala manaraka amin'ny latsinainy atsika maka sujet hafa ato inshallah. Ay ato koa zany atsika misy programme isaka vita fajra makasika juz isaka juz anatin'ny boky masina al-Qur'an misy tantara. Isaka juz misy tantara anatin'ny boky masina al-Qur'an. De isaka tantara zany isaka juz zany atsika miezaka maka une leçon zay azo tsana anatin'ny juz. Satria Allah subhanahu wa ta'ala laqad kana fi qasasin ibratan li ulil albab. Nataonay zany Allah subhanahu wa ta'ala tantara anatin'ny Qur'an aby io fakana lesona amin'olo zay manantsaina. Dikan'izay tsika zany tokony mba miavy zany miezaka maka tantara eky isaka juz mba afahantsika maka lesona zany hoe amin'ny tantara io. Nena tsika zay programme fa natao fa tsika miezaka foana zany mampody izy am'le namana zay mbo tsy nareny hoe anatin'ny Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala zany nisafidy doa hataka. Ratsika mijery olombelona jiaby mangataka. Atatsika hoe mangataka. Atsika samba besoin tsika samba mihaja atsika mangatatsika. Kaya zay koa anbiya wa rasul io jiaby samby nisy raha jiaby nangatandreo tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kanefa Allah subhanahu wa ta'ala mihataka depuis Adama alayhi salam badinitsika depuis Adama fa nangataka jusqu'à ny afara mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam nifudin Allah subhanahu wa ta'ala nampidin Allah subhanahu wa ta'ala tin Qur'an 50 fona doa 50 doa. Inna tonga Allah subhanahu wa ta'ala nangala 50 doa mihataka jiaby nataony zanak'olombelona. Izy ka mila maambaratsika hoe problème na ino zavatsy mandalo aminao anao mipodiana foana amin'ny doa aby ty fa io mahampanao. Anao mijery atin'ny Qur'an misy amindreo mpaminany zay nandalo situation sarotsy lombolombonninao fa kanefa zay nany ka hoe qul teniny doa io de nivahane problème nazy. Dikan'izay anao ihany koa mandalo problème mitotovy aminazy io na mbanimbanizy io mipodiana atin'ny Qur'an. Tsika jamaa atsika namen Allah subhanahu wa ta'ala zany pharmacie. Boko pharmacie namen Allah subhanahu wa ta'ala tsika zany gratuit bojonao zay tialenao avy mangala. Fa nao mety mizaha hoe iny le fanafody zay mifanaraka aminao io alenao atin'ny pharmacie. Fa tsika ndraiky le pharmacie gratuit namen atsika tsy nalaitsika tsy nitiatsika fa tsika ndraiky mandeha amin'ny pharmacie zay nandrany Allah subhanahu wa ta'ala tsika. Ohatsy zay tsika mahita fa hoe mama problème tsika mamasa lohatsika mamaretina tsika jiaby atsika mandeha am'de nino amoasy mpanao sikidy io ndraiky place andehanantsika. Kanefa Allah subhanahu wa ta'ala namba misy olona nandalo situation grave de zany namba tamindreo tovanireo doanté vova. Fa zavatsy atakina amitsika amin'ny pharmacie Allah subhanahu wa ta'ala io pharmacie Allah zany zavatsy ilaina amitsika simple foana yaqin. Atsika mila manana fahatokisina Allah subhanahu wa ta'ala zay foana. Anao nakafanafody eo anao boko mila matoky Allah subhanahu wa ta'ala 100% fa izy mavita mamaza ny problème-nao io. Fa tsy olonino olombelona fa Allah subhanahu wa ta'ala mavita zany mamaza ny problème-nao. Deuxième jevatsika ny anty doa anatin'ny boky masina al-Qur'an amin'ny suratul Isra verset 80. Suratul Isra verset 80. Allah subhanahu wa ta'ala izy milaza anatin'ny suratul Isra verset 80 izy miteny manao hoe وقل ربي أدخلني مدخل صدق
وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Jevcha jamaa tandinesa dua yo. Bogoti kandi je ino. Chambaratila atin dua yo. Allah subhanahu wa ta'ala tenwe Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Namana Allah subhanahu wa ta'ala tenene kul tenene Rabbi adkhilni tompo ampi Deus au adkhilni ampi Deus au mudkhala sidqin amni fidirna nfahamarina fidirna zemisfahamarina natino wa akhrijni awachana kwanza ni mamuka zao manala zao manadusu zao wa akhrijni mukhraja sidqin zao kwanza ni abwana tinzan fahamarina zai abwaza mni pilamina zai abwaza mni hatara zai waj'al li min ladunka sultanan nasira. Aya Allah atoba ay umezao avamno nino faifana sifamfamundina inchika doin andao tikandi je inle chambaratilo awana tinzan doazim doin ambaye ulama na page na kalen la yu doyo ze tetikasa jab ze mila idirano tetikasa jab ze mila idirano ampidia na tinzani doyo tumbwa bakamni doyo setia le pamnachika sallallahu alayhi wasallam niala bakata Makka yafshika niala bakata Makka zande Madina pamna sallallahu alayhi wasallam nisandian sahaba misul bakata Madina ya Rasulullah anom tungava mne Madina fanoko ava Madina anome zane plascha zemtandin bekono anoti ane mandil tsazane kanende kivadine ya Rasulullah de pamna sallallahu alayhi wasallam zan zabacha vovo mnazi kaya ko Madina andi finda Madina aona situation Madina ajabzi kayo to tikajabu imsaha kaya ko izan de Allah subhanahu izamje zamlani zimesele kaya ko to kwa Madina kaya ko Islam of Madina sasa zabacha vovo tampamna sallallahu alayhi wasallam zan fandiana Madina zai de inna Allah subhanahu wa ta'ala kul ya Muhammad teneno ave verin matetka Rabbi adkhilni mudkhala sidqi ya Allah ampdeus amni fidian zan fahamarin nazé Madina yu ampdeus amni fidian hacharana Madina yu ampdeus abdalatin aswab na Madina yu wa akhrijni mukhraja sidqin wachakona zama mukaza Madina yu misfiala kwa Madina yu zamiala natin hacharana zai waj'al li min ladunka sultanan nasiha azaya Allah mangataka faifana sifamundina famno ya Allah je vatika pamna sallallahu alayhi wasallam nanampodi duwa na ampodin ma jusqu'à navta Madina je vatika fide am pamna sallallahu alayhi wasallam a Madina bakam ni dojni tika alhamdulillah am hacha sahaba niya dindeknin ay kay ko fi bon pamna sallallahu alayhi wasallam a Madina la izni alam dunyati sahaba jabna lahido Bilal ibn Rabah la ismanu adhan la avam ashhadu anna Muhammadar Rasulullah zannas shibitan chilion manuizin nambanza van ngoma chauka rasulit je vatika zai digaze fialan pamna sallallahu alayhi wasallam ta Madina jusqu'à tani ambola chauka yudu yuzani zi asajab zi milatono zi Allah nika tenin zi asajab su tono anumbu ko asa satena bani maina paendeni na kwai zamcha tena saubida mzamcha na kwai li fanumbono asai fanumbono asai zamcha saubida mzamcha jabu zima toka pa sallam tena innamal a'malu binniyat zamcha totska jabu miyanknam li fikasana de le fandwan motema pietska tika yu jabu bakamniyafuna nianoko chawa tunga denino mitai hacha namno zabachi fanianoko achi
achukua hapo kwa dikaze osani fanduano mzabtana krezen hachawana vila kwa mitfefano mzabtana krezen kwa hachawana kwa kenom la mangat kama Allah subhanahu wa ta'ala zay mba ampidini ana tinzan hachawana zay lenom la ngata kavadi tinin kama Allah subhanahu wa ta'ala man nafika tiul timila ndeleko tinin rabbi adkhilni mudkhala sidiqin wa akhrijni mukhraja sidiqin waj'alni min ladunka sultanan nasih ampidana dua zay lenom la ngana una sanona nazvula kile zana ngana dukan movi dukani ma heno tonga hachana sa hachana mno apecha pelatan Allah subhanahu wa ta'ala dukani chinka dua alon de nos actions tene rabbi adkhilni mudkhala sidiqin ya Allah pediu zamli zabata mila tokti fi dinatin fahamarin nazay amna hachana zay yuzali tapan va rabbi adkhilni mudkhala sidiqin kaje kwa le anozan vitafiana najno diplôme no anom leita bihasa fiul nyasa fa hasa ya sent satam fandem ninu amzam tsaninayo fa angatawm Allah subhanahu wa ta'ala banon pidina tinzan fahamari nazay mbale no midikana tin hasa zendi diono yu tunga de hitano fa be ul jab makatiano hasa itano mevnamno hasa sita problema mno zaba chencha chano indikatin fame tis halata wala kacham wala dhulma anatin hasa zetono patwa falmeta ultimo del dikanze na fiana na ze projet ze tetikasa zewe kaseno atono manova no duayue fa ilena zan duayu fa che zaba tena vantika sa bid li fidianom zaba chana kray cha fidianom na join alhamdulillah nisbibava na kawaita ni Egypt nisulu nangata kaizbadi ulilla zatamnazwe zawm ya sam plaska ze zaman na diplôme zamisaka zamisay denza vachana ndale vivavina yenzi tunga dinani que après fait jouer no mais après 2 semaines zamangalano hizo nantu manapesa na kaina ntami hami shula ngala zao inu wasia inu hana chabaka amezono zao nambaye manapesa intamnazwe mo visa mchajabintini namnomba fan confirmer no mba fan zahava no hizi ntenze fona zabchamba ko no bas sana ko tini namni duwana rabbi adkhilni mudkhala sidiqin bi Allah ampediu zamni fidien zan fahama inazay nambaya ni vivavi na mpudi kuduain alwen chavien lilain zama ina enseignement fa ulinta it docteur mai boko chiman na diplôme zen vlain jabtam nagay tonga defanani le kam fana badien satcheka wisin bakam Allah subhanahu wa ta'ala na mamba na fa zile tika duayu yukaya sina na keba kama Allah subhanahu wa ta'ala mabisa vesa namnawe tunga difaya lafa mitcharamno zaba zay l'étape fa rom duayum tenwem wa akhrijni mukhraja sidiqin ay Allah na kama bwaka za kwa mzabtana kirai kuwa atob zam bwaka mhatarana le zamelam dunyati taul nino chishala hilo mnakao les ya Allah metwele ndeni yasan place na kwai les amis alam ni place zanwe ula tazanwe kutaman ma chao mkeke kanoka ila hili mpudpudanti fo na les amis asam shift na kazi les amis vula shift na kazi zani yala fazafna itahasa place hafa shift na kata chinino chi problema mnaze iza tamu mtamtama na pia kaya manono mpitpicham na kaito mishune zimiziki miasa shift nazi falfal falaiza iliyala yasa ataj problem nek shifin fa shifin tunga de miakacha sa kamete banga postam najo ki anole mano doizane mangat kam Allah subhanahu wa ta'ala yanama dus zamzam tanake Allah zad somni fahamarinan zad somni hatarana l'étape fatilam duama ma natikale duamizane ile tika duamizane l'étape fatilam duam lazim manawi waj'al li min ladunka
sultanan nasira. Zao ya Allah zao mangata kanino ameza ya Allah faifana mfano wako ajabu. Dikanze hichi vitati kwa faifana bakampelatana Allah subhanahu wa ta'ala. Ai nini famundena bakamnomni zabata yo. Yuza bata ile kwa mno ya Allah. Faifana ndek famundena bakamno. Atale yanoza mano duwayu bil ikhlas hatin fono main. Tunga deno fami stand ka fona mnom zabata. In mazan itanole yanoma no duwayu anoma ita de ku faifana ndek ni famundena watika mitamnaka kasa sau chamnaka fona yati famundina zan bakam Allah subhanahu wa ta'ala namal zafa yala kam yati meka asati vonum kuna fakai kayati zafa yala bachisian problemo ani sanzai kuwa faifana famundina namla mayafa malaika lefan Allah subhanahu wa ta'ala miyawanam nino amza machatona ay anisan tunguchos kam duati azavana lefan Allah subhanahu wa ta'ala amno wacha zabajin tamno aton Allah azavana aton Allah mevnamno aton Allah misftavno no zabachain yunino li du'a yufona zan ayu fa'ina zanam ni du'a yukuwa anozan ma tapa fa Allah subhanahu wa ta'ala zan anilano ji Allah zamtad faifana zamtad famundena atanom teni jefana ma tapa ya Allah zabachajabwan pilatana no ano ilego ane ilen Allah subhanahu wa ta'ala msika dikanze ya jamaa ano ko mis projet mis tetikasa mis ramila tono ano se demandin classe demande pour de mater rabbi adkhilni mudkhala sidiqin wa akhrijni mukhraja sidiqin waj'alni min ladunka sultanan nasiha ampudino nindeg food ve e surtout anatin sujud kam ni vol na Ramadan jodi le imam na sujud am tarawih am salat di misanan anasmatukum mayti ambiance nintano anatam le mayte imam na laki anom le mienzi kama ampudisma na tintofa itano fa wiziza bachajaba tono kaseno tono surtout na metivra zama ya kaya sande kulti saka ku cho zakachamwini cho ulti chatukise kwe cho manguza alona ndengala hizi ya sande kano ampudanche do ya Allah za ya sande kul kazei fa rabbi adkhilni mudkhala sidqin ampudi zanatin fahama ina fa sakomnajo atovoni ko jutsaramnaka zamid kampilamina me kamnazi hasane mande cha fazundako misharatiana mnaka wa akhrijni mukhraja sidiqin atoko zamiala mpilamina tshimora moza mlino amfiane wi tis problem tis alail tis nin waj'alni min ladunka sultanan nasira azam tadfamundena ya Allah bakamno sifana vutna bakamno am nizab tze kaseiku am nizab tze milatoku zam tadfamundena mno ya Allah kaya jamaa apaita duanzem na machika ampaitam le ulze jab manazab sevine vet Allah izin safid maula ngataka dua atika jabu sa ngataka dua ultalu ajabtan ngataka dua Allah ni safid 50 fana bdina tin Qur'an lama baatike atovana rufawi kaza ni safid Qur'an tambuk jabu kaza fid Muhammad izi faina toka ambun ampamnan jabu kazan fi di Makka na to kibla na yo kazi kwa zani fi di duwa yu ko amni duwa jabi duwa yun sa fi di kwa dikanzi manandana zan duwa zai ma ni zo he tika fa zo tin fo na mtika fa manum bukunen atova duwa yu bogota bil ikhlas ana tin fo zai subhanallahi bihamdi subhanakallah bihamdi shadan la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilay subhana rabbika